و گوتێزانین دەرەوشا شەردە لە هەردەڤەرێکێ ئان لە هەر وڵاتێکی زیانە هەری مەزن دگهێ ڕەوشا زارۆکان و سیکۆلۆجیاوان لە دەڤەرین کوردی لە سووریێژی زارۆک دووارێکی خراپ دەنە نەخاسم پشتی گۆبەشێکی باش جوان ji dev dibistanê xwe berdane de encama koçberî û reva ji ber êrişên Daişê di demadawî de Heruha jiyana zarokan bi çek û şer hatiye girêdan çi di lîstikê wan de û çi di nava malbatê wan de lewra hejmarek ji zarokan berê xwe dane karê ji temenê xwe mestir bo peydakirina gepa xwarina malbata xwe. طالبة مدرسة ما أج مدرسة تيم شغل روجي 8 ساعات على الشغل إما استيم شغل أسبوع زالي مالي بكم وهم صنعات جي تودستي بس أزانت عند المدرسة بس مجبورة لێ خالا هەری گرنگ و زۆر ئەوە تەڤلیکردنا وان زارۆکان دووارێ چەکداریێ de û berê wan dane eniyên şer û ev yek gelek caran çêbû وەک تەڤلیکردنا zarokên temen biçûk di nava hêzên YPG de mînak li bajarê Amûdê beriya demekê YPG di leşgerên zarok spartin axê piştî goleniyên şer jiyana xwe ji dest dan û wiha li her bajarekî Kurdî bi dehan mîne hene tevî qedexeya leşgerkirina zarokan û rahiştina wan ji çekan re li gorî yasayên navdewletî nayê veşartin gozarokên Sûrî ermanca yekem bûn ji firoke û zilma Esed re çi kuştin û çi girtin û çi koçberî ji bilî gotaniha rêxistinên navdewletî yên mafên zarokan bi erkê xwe ra nebûne derbarê rewşa zarokên Sûriyê û wiha pêşeroj û sîkolojiya zarokan li tevahiya Sûriyê bi taybet zarokên Kurd pêşeroja wan nediyar e û di metirsînekê de derbas dibe.